Nah, lamun ketu pangideh nyaine. Nyanan dadong kemo ngubadin memen nyaine. Setonen nyai muleh aliang malui pan nyaine tebu. Tebune totonan dar kurampasne sepahang di jalan. Dadong lakar nut ampas tebune apang situ dadong deket rumahnya ini. Kacerita ane malu, ada anak balu ngubu di sisi nalas jenggala silu. Anak balu punika ngelapi anak doh hadiri madan niranjan. Geginane sewai-wai tuang alisang di alas. Ritat kale semeng dina purnama menranjani nyakitang basang. Niranjani tunene ngalih dadong balian di dhuwur bukit kangi. Pedes pesan pabesane apang Niranjani ngalih umah dadong balian ane merab abengan. Ngengalang Niranjani luas ke umah dadong balian. Pangabdine apang hal memene sekeroger kejati mula. Nganteg di umah dadong balian dapat tange umah ane merab abengan suung mangmung. Gelur-gelur rio majeretan nanging pusing ada anak mesaut. Kenyal gelar gelur Niranjani lantas menjalan menuju rumah merabduk. Itu Niranjani majeretan. Besu lantas anak tua mawak gede. Ebokne gembel megambahan. Matane barak ngelik. Muline gede garo. Nyonyone lameh. Basang gede. Batis membulu. Tur mekuku rencek. Mekesiap Niranjani nepukin. Dadong balian megobo ae. Nyen nyai gelar gelur di arah kubun dadong. Apo kalalih mahi. Tulungin ya Icang dadong. Icang punen ngale dadong. Apa ngubade memen Icang. Memen Icang nyakit tang basang. Diolas dong. Tulungin ya memen Icang. Apa ngidang seger kejati mula. Nah, lamun ketu pangideh nyaine. Nyanan dadong kemo ngubadin memen nyaine. Setonen nyai muleh aliang malui pan nyaine tebu. Tebune totonan dar kurampasne sepahang di jalan. Dadong lakar nut ampas tebune apang situ dadong deket rumahnya ini. Niranjani nutin pamunyin dadong air totonan. Dia ngalih tebu, lantas tebu itu pah-pah. Selantang jalan ia nyepahang ampas tebune apa ngangone painget tekeni ngidadong balian. Jani ia subuh neket imah. Memene lantas nakoni. Tepuk dadong balian lo. Tepuk me.
Ne icang mulih membekal tebu. Ida dong balian nunen icang makpak ampas tebune kacakang di jalan. Lakar tuwutet kening dadong balian. Apang ingkang nganteg dumah dini. Mak siap men ranjani ningehang pesaut di anak nih. Aduh, dadong balian nak pusing ngelah tebu. Umahan iken kalau jog nyai. Paling malu, icang ojok umah merap ambangan me. Kewalo, suwong mangmu. Lantas, icang umah merap dok. Dadong balianane ae ngado ditu. Ningeh pesaut pianak ne buko gitu. Ngancan ngetuar bayune men ranjani. Nyai ranjani. Tusing jo dadong balian ane ojok nyai. Tu raksasian demen adah jelemo. Ni ranjani mekesiap tur jejeh ningehang pesaut memene. Makejang kerjani paling ngenehang winayo apang sido selamat rahayu. Yen sing tekis ben mengkep sinah tadahe aja dadong raksasi. Nah kene ben medayo. Nyai menek punya nyuhe di samping semere. Ditu nyai mengkep abang kuseng tepukina tegen dadong raksasi. Meme lakar mengkep di beden palungane. Maka dado lantas mengkep di tongmasane subuh kasungkem. Nyaluk sanje dadong raksasi teken rumahne Ni Ranjani. Bejalane ketap-ketap, nyonyone kaplek-kaplek, tur gigine kretek-kretek. Teken di pondok Ni Ranjani, dapet tange suwung mangmu. Dadong raksasi mageluran, kiwale tusing ada ane nyaut dia. Ni Ranjani nepukin dadong raksasi uli dur punya nyungke. Itu masih memene ningah gelurane dadong raksasi. Kiwale iyo tusing nepukin sawire iyo mate kepalungan. Makelu tusing ada nyautin munyene. Dadong raksasi lantas negak dur pelangkane sambil lange nyiksik kutu. Sakit aduk ini leketik tur macerep ke beden palungane. Dadong raksasi ngalihin tur badingange palungane. Dapet tange memen Ni Ranjani mengkep ditu. Iya, dong dini nyai mengkep. Sing bungan nyai jani mati. Kalpak-pak tulang nih, ambes sisip nih, ceret getih nih. Men Ranjani mau sahe melaib nyelamatang raga. Kiwale lacur gancang dadong raksasi nyangkwak lantas nadah. Liang pesan kena nih dadong raksasi mana dah manusia. Jani iyo lakar ngalihin Ni Ranjani. Sambil ngatosan iyo kesemere ngalih ye angon ngilangang bedak. Itu dadong raksasi negak dituwed nyuhe ditongosne Ni Ranjani mengkep. Di samping semer tongos dadong raksasi negak ado pane misi ye tur kasinarin bulan. Tepukine lawatne Ni Ranjani dimuncuk punya nyuhe. Dadong raksasi lantas ngelurin Ni Ranjani apang tuwun. Kiwale iyo tusing nyak tuwun.
Nah, lamun nyai tusing nyatun, kajeretan iklabang apit. Celeng dadong ane gede galatur demen ngelumeh. Cintaku iklabang apit. Marwamun tu cek nengeng celeng gede macaling rengah. Bulu jering. Tur ngelumeh punya nyuhe kanti wah. Dadong raksasinya jadi niranjani ane tatar kulung. Nanging pusing bakatang. Sawire dugas punyan nyuhe buat. Niranjani mak kecoas kejarang punyan sanat di sampingnya. Mak letek niranjani ngelah cicing gede gemrong ane mada ane gringsing. Uling dur punyan sanate. Niranjani ngelurin cicing ne apang teko ngut-gut celeng kelabang apit. Maro majeretan cepok sakit nengok igringsing tur nyarak iklabang apit. Pemuput nih iklabang apit ngemasin mati. Niranjani lantas nunen cicing nih ngut-gut idadong raksasi. Dadong raksasi kepunge tur tegore kanti liu matatu. Tur getih nih mau berarakan. Dadong raksasi ngemasin mati tegor cicing. Niranjani tuh nuling punyan sanate. Iyo ngalih cicing nih. Neket beten Niranjani kaliwat sedih. Santukan katinggalin meme. Iyo nunasi ce apa ngawak meme buat matunggalan tur maurip. Maro mamun itu dapet tangga meme buat hidup. Demon pesan dene Niranjani santukan pengabdine kasih nolih itu yang witi. Bangkene iraksasa lantas kepait ke bang-bangnya tur ketanam. Itu masih celeng ne iraksasi katanam. Loh, Nyai Subongan Candi melahang ningahang tutur tur resepang pabesan anak le. Apang tusing pelih nabi pabesan nepukin bayo buku tutur. Itu pabesan ne men ranjani tegen piana. Sampunang lali, like, subscribe, lan komentar. Sukses.